Mateo o capítulo 15. Bafariseo la bakwabisonewa batunda ko Yerusalemu veya ku Yesu bati nye olontonge byove visinila oviholo vyava kukululu momo kabayelisa ovaka osimbu kabalile. Eye wabakumbulula hati lame ndupulivo nye businila ochihandeleko tsa suku okutelisa oviholo vyene momo suku hati sumba sola nyoho kwenda bali hati uotuka ishaye pamwe inaye okufa afe pwaiye ne ulinga hoti nda umwe opopyala ishaye pamwe inaye hati change ndasokele okukukwatisalazo chilo ndachilumba kusuku otso kakwete bali ochikele tsokusumbila ishaye la inaye otso wanyoli ochihandeleko tsa suku habutelisa ochiholo tsene abakwambambe Isaya wowimbili owanji wochili echiapopya hati omanu aba basumbila ng'olo bimena byabo pwai obitima byabo bikasi ochipanalame bafendela lesanda osimbu bakasi lokulongisa obisila byomanu wakobonga omanu okwiyako kwaye yu wapopyalavo hati yebeleli lechimopya tsulomboloki eci ching'ila bomela hatsoko chibinsa omunu te eci chitunda bomela otso chibinsa omunu. Ocho olondonge byaye byeyako kwaye byopula biti wakulinya okuti bafariseo batemela chalwa ondaka yacho yobe. Eye wabakumbulula hati obikula byonsi tate ukwailuka kulile bitukwimwapo bakaleng'o obolomeke haibo obasongwi bolomeke nda omeke isongwila omeke kabali kabo bafa bochitunyu. Ocho Petro wopinga hati tulombolwile olusapo lwacho kwenje ye hati lene vonga haimo katsolombolokelii kawalimbukile okuti tsosi ching'ila bomela tsenda bimo kwenje chimbiwa kuswafeka pwai eci chitunda bomela tsatunda butima kwenje otso chibinsa omunu momo ebi bitunda butima byebi obisimino bibi umondi okupekelisa ukahonga umunu ubangi buhembi etonai obinaibi obyo bibinsa omunu pwai okulya osimbu kwayelisile obaka kakubinsa omunu. Ocho Yesu watundako waindako nele ya Turo la Sidono ukai umwe ukanana ukwafeka yacho weya kwenje wabilikiya hati ang'ala amolanda biti ndinge ohenda omolange ukai okwetiwe chimwe lobilunu. Pai Yesu londaka ko kumbulwile olondonge byaye byeya kwenje byope ya biti utundisa momo okasing'o lokuliyuila konyima yetu. Yesu wakumbulula hati shatumiwile kumwe kwing'i te kolomeme byanyelela byepata lya Israeli. Pai ukai weya woke kamela wapopya hati ang'ala mwatise. Yesu wakumbulula hati katsaposokele okunyang'ula ombolo yomala lokuyimba kolombwa. ukai walinga hati Ocho mwele ang'ala hamolumwe ndang'o olombwa vilyalya olosisi viloka komesa ya chime chavyo. Ocho Yesu wokumbulula hati Okai ekolelo lyobe lyalwa chikulingilwe ndeci wayongola. kwenje omalaye ukai kekumbi lya tsomwele hacho akaya. Ocho Yesu watundako kwenje wabambala ko kalunga ka Galileya walondako munda kwenje watumala omanu balwa beyako kwaye vanena ovilema lava valemehwa lolomeke lovitende lavalwa vakwavo vavatulila posi kolomai byaye yu wabasakula. Ocho echo omanu vamola ovitende vyapopya lava valemehwa vasakwiwa lovilema byenda kwenda olomeke vilete ocho vakomoha kwenje vasibaya suku ya Israeli. Yesu okukobonga olondonge byaye wapopyalawo hati ng'asi lohenda yomanu
momo bakasiyale lame oloneke bitatu letsi bali akabakwete siyongola okubasandula lonzala sanga bafila ipepe bonjira. Olondonge yopela yebiti mulo bekala soko tusangapi olombolo byalwa bikwatisa owingi walwa ndowo. kwenje Yesu wawapula hati bukasi lolombolo bing'ami. vakumbulula vati tukwete olombolo epanduvali lotulosi tung'ami-ng'ami. wasapwila omanu okutumala posi noke wanyang'wa olombolo byacho epanduvali lolosi waimba olopandu kwenje wabitimbula lokubyecha kolondonge. Olondonge byabyecha komanu kwenje voshi valya vekuta vanolapo bihamba epanduvali byeyuka obimalang'anya byasupapo. Aba balya olohuluka ebikwala bya lume akai lomala kabatendiwile. Echi yasandula owingi ocho wawila bo wato kwenje waenda kofeka ya mangandana.